cerca Pascua. Pero sin descanso pa siyempre el operasyon militar contra diferentes grupo que entaman kontra con el gobierno como aquí parte ng Mindanao. Este amo el mga operasyon como kontra el grupo del Maute Group y mga Abu Sayyaf na Central Mindanao, Basilan, Sulu hasta aquí na Zamboanga. Asigun kunal Western Mindanao Command, tiyan mga break el dali sila para kunal di ilang mga soldado para celebra kunal Pascua y Año Nuevo junto kunal di ilang mga familia. Pero hindi quiere decir el descansa la operasyon militar contra el di ilang mga targets. El portavoz del Western Mindanao Command habla, un national priority ala sa lagas kunal Abu Sayyaf ke el West Mincom tapre kura aura resolba. Wala tayong break sa pagdating sa operations. Meron tayong mga sundalo na bibigyan natin ng privileges, siyempre para makasama din yung pamilya nila, pero it will be on a rotation basis. Si Tanya habla que pesaw pa siyempre al dila deployments na probinsya del Sulu y sila ta konsidera que si tiene man quien man bakasyon kanila, sila ta asigura que tiene con estos quien replaza y tiene quien deja pamilya na tiempo del Pascua. Since Sulu and Basilan is a national priority when it comes to the ASG, hindi po tayo magre-relax ng operations niya. Asigun na Iglesia Katolika el Pascua es un celebrasyon para el nacimiento del Jesucristo junto con el pamilya ta celebra. Pero por causa con el peligro ta causa el mga terorista, Disyembre kita el realidad que debe mas agresibo el militar kontra con estos mga terorista. Asigun kuntan, konsentrasyon también del militar aura el corta con el supply del bala del mga rebelde que asigun con ele. Tiene dal di ilang mauban, elya pa di aresta después que sirvi como source del bala del mga terorista. Sa totoo, meron na tayong mga nahuli, na mga nagbebenta. And yung mga iba doon, hindi natin pinalalagpas kasi mga retired yung iba. Lumabas sa balita yun, yung may mga retired na sundalo, and yung iba nasa active service. So, we are also conducting counterintelligence to prevent that from happening. Albert Luna, Dateline Zamboanga.